Zamisli da si obešen i da ipak preživiš. Godine 1705. jedan čovjek po imenu John Smith osuđen je na smrt vešanjem u Londonu. Na badnje veče odveli su ga na vešala u Tyburnu. Konopac mu je stavljen oko vrata i pogubljenje je počelo. Prošao je minut, pa 5, pa 10. Smith je i dalje visio. A onda nakon skoro 15 minuta neko iz mase je viknuo da je pomilovan. Skinuli su ga sa vešala i odveli u obližnju kuću. Kada su ga kasnije pitali šta je osjećao dok je visio, opisao je snažan bol, bljesak svetlosti, a zatim potpuni gubitak svesti. Neverovatno je da je čovjek koji je trebao da bude mrtav tog dana nastavio da živi. Ali njegova priča tu nije završila. Smith je kasnije ponovo uhapšen zbog kriminala. Čovjek koji je preživeo svoje pogubljenje nije preživeo svoju sklonost ka kriminalu. Ne zaboravite da zapratite kanal u znak podrške. Vaš gospodin X.